Fundela amazwi esabatha ayibhayibheli ukukhuluma-ke nakho mina ngumuntu ukukhuluma kukaNkulunkulu kuyagula khona ukuba kufuze ngabe ngigcwele impela kakhulu amazwi akhulunywayo. Akuyike ngokuthanda kwakho nangokucabanga kwakho uyaphiwa njengoba ngilapha nje uyaphiwa yinkosi ukuthi ukhuluma ngezinto uthi nebe ngithi ngizakukhuluma uma ngakuphiwanga ngingakukhulumi. Sindaze ngizelele sihlabene 87 Santa esona esasilenga lithweni 87 lelo sikhuluma ngezinto ezibili ezabethela nenkosi uJesu. Kwesinye isikhathi sikhumule nathi sikhumule inkosi esendeni ngoba inkosi sabantu uthi uNkulunkulu yena isikele sesinye usolani kulona ngoba anakhona lokuthina sinekhona isikele uba angibethela ngabe ngiyasichaya ngoba uyambona mubi kakhulu kunathi nokumbona nje sebenze bamhlabana ngemsisiwe opha nje bamthimisela ngalesikhathi lesisona sabe sasiphendula lesesini sathi inkosi uma usufikile embusweni wakho uzongikhumbula uJesu-ke uthi sengenawe phakathi sisike sihlabelelo inhlanhla yaleso sono esasilengela ithuba lapha sesikhumbuzeni leso sikhumbuzo sasiphiwa inkosi enkulu uma isihamba ngoba nami ngayithola inhlanhla enkulu ngahlangana nayo obondleni kwaThabethe yayisibuya-ke emseleni lapha yayihamba isiyovalelisa umsebenzi wayo lapha ngizathola khona ukuthi sishumayela ngoba yafika ngolwesihlanu lapho kwaThabethe sasabatha nayo sasonta nayo umsombuluko yakhwela isikhulumileke kakhulu ngohambo lwayo nekushiyayo isifundile lencwadi kaDanyela ekade ngifunda isivalelisa ngalawo mali ngoba ukuthi kukhona usuku olukhulu olunokufutha kokukhulu ongazange kubekho kulokhu kwenziwa umhlaba lesifundileke yakuchaza konke lokhu kuhlupheka okuzayo emhlabeni. Ithi-ke ma isikhuluma ithi hena sengijahile kakhulu uba ngiyekuphakamela ngoba umbazine owayekhuluma uthi kwathi ma sesifikile emseleni inkosi yathi yasikhetha sabantu abasikhombisa yathi hambani kulesa sihlahla lobuza uNkulunkulu ukuthi useyiyona imvume yakho uba useyilona uthando uba ngibe lapha na njengoba kufika ingilozi ezine ephakameni zathi ziyongibiza sengiyafuneka ekhaya umsebenzi wami wenele ngoba sengibenzela inkonzo ngabanike ezandleni zabo kube lo asikhonze lamazwi engimnike wona ngokwenzela uma befika kuleso sihlahla liyobuza kuJehova ukuthi useyiyona imvume njengoba ngicelile ngathi ngisazo mina umsebenzi wami ngangifuna ukushiya izinyembezi zabantu abakhalayo lapho emseleni okungamashumi umbazini-ke eyilandela inkosi wathi babike yathi inkosi wokuya kuzongithatha ngase ngilungisele umbazini-ke ma efika sekukhona izithunywa esefikile
ithi inkosi kulezi ithunya ngiyayedwa ngisahamba-ke ngisajahile ukuba ngiyoqeda lezi zinyembezi zalawo bantu ongazishiye isilile emhlabeni sabantu abakhala uba ngibagele. Ngahanjwa-ke kakhulu ekuphikelelwe emseleni ekulokhu ekuseni kungadliwe lutho namanzi engatholakali kwaze kwashaya u-2 kwashaya u-3 kwalapho sekutholakala amanzi ejahe ukuba yoqeda izinyembezi zalabo bantu ababe ngama-40 bangabafeki. Uma esesifikile khona uthumela labo abantu abathumbisa uthi hambani kunasi isihlahla esesathiwe niyobuza uNkulunkulu ukuthi kuyimvume kuseyiyona imvume yakho uba ngibe lapha na ngoba ngicelile. Bathi-ke bahamba labo bantu abayisithumbisa bathi ngabe sifika uphansi kwalesi sihlahla esithumbileyo baba bethi gqa kwakhona besifazane ngathi noma babebani ngoba babesithembisa ngithi amadoda emathathu lapho bengakathandazi yasiqhamuka inkawu enkulu inkunzi yenkawu yabhonga yaqeqebula baze babaleka labo besifazane basondela kulabo ngamadoda ibakhosa nangezintuni bakushaqongana abahlala nabo bayinkatha yathi sisuka lapho yayilanda eziningi izinkawu ezasuke ngezisitayela zazo kodwa ngey'nkuni zathi-ke hamba bakhandaza-ke bathi esindebeni uma ibuza inkosi lapha ithi utheni uJehova na bathi-ke cha kakhuluma ngalutho kodwa into esibonile inkawu ithi bezenzane na bayashoka uthi hawu kanti bengiyithumele na ngani bengiyithumele khona lokho na lezi inkawu anezange ngikhuluma na kanti ngithethe ngiyafuneka nje khona manje hambani bophe hayi ngoba sengiyafuneka angisenaso kanti isikhathi sokuba ngabe ngisezana ngikhuluma ngenhlanhla engayizuza nami ngathola lamazwi ale nhliziyo esibekiwe nginenhlanhla nami ngiyanibongela nani masisebenzisa kodwa kuyinto enkulu kakhulu kusenhliziyweni ngoba izosibona inhliziyo ukuthi sithetheni sifunani lokho esiyokufuna kuzo uma usishiyeke umuntu ozofuna ushamba ushamba uyasuselwa konke okusenhliziyweni yomuntu nosengqondweni nasentandweni yakhe abeke yena yedwa enhliziyweni yakhe isilelo phoko kulo muntu uthi-ke manjena bophani sihambe ngoba uJehova uthi uyangifuna khona manje babe baphinda-ke baluhamba futhi lokuhamba kanti mhlabeza lapha bawuma kwaze kwaphela ukwazi kwabo kuthiwa kwaqhamuka inkosikazi inkosi yayibona inquma phambili ithwele umgomo ngathi noma owendizayini kwathe ngithi umuntu eyobuza ukuthi yini ayitheleyo nathi ngamanzi wasethi-ke womtshela uma ngamanzi ukuthi asimele khona lapho ngempela-ke masifika inkosi yathi isithi sikhuzise inkosikazi yasimkhuzisa-ke base befika bonke abantu abalandela ngasemva sebefika abantu ujahiwe kusayiwa phambili ngoba inkosi ijahile nesicelo sayo ukuba iyoqeda umsebenzi wayo sefikile iy'ngilosi ezine zithi yafuneka ekhaya hlanhla yesifoni sasilengamtheni namhlanje yehlele thina ukungakhumbula inkosi inhliziyo yawo lapha ikhona uma befika bonke bawaphuza amanzi omfazi baqeda inkosi yakhipha imali yamnika imali umfazi yathi hamba mntanami uphindele uyokhama yamanzi kodwa baze benela basidula sebomile bengadlina lutho bafike emzaneni omunye othile wafinyasa inkosikazi phekapheka umlindwana wayo bawuphuza lolo mlindwana bawuqeda ngenxa yokoma ngoba kwangaseli uhambo kwakuhambo olunye olwaluhanjwa inkosi olungaziwa kwadlula-ke kwaye kwafikwa-ke lapho yathi-ke manje ubhaphathizele abantu kwathi ukusaka yasithi akuyohlolwa kulesi sihlahla
lesi sihlahla-ke lezi inkawu abazizwanga laba ababethuniwe kodwa bathi nxa sebekhuluma ngazo kuyayisichaza inkosi ukuthi bezithi lezi inkawu ziyafuneka manje sezifuneka ngothule ngoba nibona zilwa nje ziliphosa ngezinansikana boso khanje baboshake kusanje lwaphindwa lwahanjwa futhi lolo thule kusukela phansi emselene kusa obonjene kuza kushiya obonjene kwelo umkhuzi besiqondo kwaThabela. Bantu benkosi enhle yasePhakameni sisenhliziyweni lapha ehambelwa lapha sibonga ngoba inhliziyo isibuyele enyameni lesinayo namhlanje isiphakathi enyameni namhlanje lenhliziyo ehambelwa lapha emhlanje. Makabonga uNkulunkulu wami. Manje-ke mina-ke ngithema ngifika lapho kwaThabela ngilandela nami ngisengizile ukuthi inkosi la iza nabantu ke ngangiza nabo ngasithi inkosi ukuthi ayihambeni isiyele emseleni. Uyabona itheni na ithema inkosi ivuma iyawubuya khona ngapha kodwa kufika abasemziphathe ebebezokuyicela ukuba ibuye ngasemziphathe kodwa ithe senasikhathi yona sokuba isaphambuka ngoba ijahile ijahe ePhakameni ayisafuna ukuphambuka kodwa inkosi mayivuma ngosaleni ilungisele nje yami babakhiqugwana-ke elisonyeza izintungo kwase kwenjalo utanifana ngosaleni ilungise kodwa lapha endlini yami ma inkosi ivuma ngiyobuya khona ngapha ngoba ngisafuna ukuphambuka ngithemba ngisekuya kulaba abathi bangifuna mina senaso isikhathi ngoba sengifuneka kakhulu ekhaya lempela-ke ngafika mina kulo musa ngase ngizalokho ukuthi ithema inkosi ivuma iyawubuya ngapha silungise indlela ngakho ngithi mina cha angibalanda abakithi esebengandekile endleleni sizolinda ukuba inkosi ivuma ubabuye ngapha silungiseleni lempela sabuya salungisa izinto ezimbili kwathi kulesithathu yafika inkosi sesilungiselele yafika ithuthele kakhulu yathi bathi labo bantu okuthiwa bayilindele laphana kwathiwa bakhona kwathiwa baqoqeni saqoqwa yafika yabuza ngolaka olukhulu yathi ngifunani ke thatha inkosi abanye bazocela ubhajathi zathi angisena sikhathi isigqoko abanye bafunane sizofuna nje zozibeka ngisena sikhathi sakho konke lapha ngoba futhi lapha phakathi kwenu angiboni umuntu oyikholwa lapha ngibona amakhoba nje angisenaso isikhathi sokudala mina nathi sadumala sathi inkosi siyaliwa yena kunjani khanye kwabonakala ukuthi ngolwesihlanu kulungisela isabatha kusasa lapho sesizawuthola khona inkulumo yonke leke yenhliziyo esibuthene ngayo lapha emzini waseMkhaya nami ngizibongela kakhulu ngoba ngake ngasazi inkosi yangibiza bengigcinile ngigcitshiwe nje ngezwa ngikhohle ukuthi ngigcitshelweni yasePhakameni lena wafika ngavuka lapho yathi mtenele ukuthi akalinde ngiyamfuna obana ngempela ngavuka lapho ePhakameni. Ngiyayibonga inkosi yasePhakameni ngiyayibonga inhliziyo eyangikhumbulayo yangikhipha ngeThafemkhaya. Amen. Bakithi-ke wathi ubusuku wavuka indoda kwami eyomyeza owayekhuluma ngezilimi wakhuluma wachaza wathi inkosi isihamba nazo izingilozi zikhanye umuzi seyihlangabeza inkosi sihamba emhlabeni isikhathi sesisincane kakhulu umhlabathi usuzawusonga ngoba njengoba inkosi ihamba nje isazawuhlala inkosi esihlaleni manje isheze inkosi iyawuloba izincwadi zonke izinto ngabantu babaziphathe ngezandla kothi ngasemva kwayo bese kufika ilanga lokugcina inkosi-ke yokugcina eseyawufika-ke lapho sokuzawusola izincwadi zabantu bonke labo inkosi ebanike zona usehamba uhlamba emhlabeni nasezingilozi zikakho umuzi nathi sathi hawu umuntu wenjani ukhuluma kabi kangaka khuluma umuntu waze wavuka impela wabongela kuthumela phandle inkosi-ke yayilele endlini enye ngapha yakomuzi nathi singapha ithende eceleni kancane nje
wathikelela ngakhona sasola namandla uba simbambe umyeza akhuluma kabi kangaka ethi inkosi sihamba emhlabeni uhlolane lo khona kwafaka ekuseni wabuya kumyeza walala kwafaka ekuseni yangena inkonzo ekuseni wathi ucebisa akaphatha inkonzo ekuseni wayiphatha wayibeka eshaleni ithuma inkosi nayo yahlala lapho ngehlalo sayo wayibeka enkosini inkosi yayithi akhuluma umyeza wasukuma wakhuluma khona lokho abekhuluma ebusuku kodwa wacinana ngoba umoya wakho umcinanisa azakhale yayisithi mntana mhlala phansi wasesukuma yona yasithi njengoba nimusa umyeza ekhuluma nje uqinisile sengihamba mina asesekudeni lapha ngiyakhona sengime emnyango sengibheke kuba ngqongqothe emnyango suke sendlela vule ngene kodwa nani awusesekudeni awusenganga ukulisigcinele itshe sokuseduzane nathi sadumala sathi awu kanti umyeza uqinisile yachaza-ke kakhulu ifunda le ncwadi kaDanyeli ukuthi njengoba ihamba nje ukuthi sithathe esinokuhlupheka okukhulu kodwa lowo uphethe le ncwadi esandleni sakho wayigcina njengoba niy'zalo ifundwa nathi nje mdumiseni ngemithetho yakho anilebele yona uJehova ngenqeko yakho uMoses ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo mfo ngoba mani ngamdumisi ngemithetho yakhe kabe yamukela imithandazo yenu akasoze anesisele isibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine yena nincenga zizulwana ngegama likaJehova inkosi yinani imithetho kaJehova ukuba uJehova ungumabisi wami angikuswela mina sengibasakhe uyangelosa ebusuku nasemini uyavumela izindebe zami ukuphatha igama lakhe uyabuyisa umphefumulo wami ekulahlekeni kangifole enjenzi ukulunga ingomsa wakhe ngoba noma ngihamba esigodini sethuzo ufa ngikwesaba okubi ngoba isihlalo sikaJehova siyangivikela ngenqomsa wakhe yiwo lawo mazwi-ke esanikwa wona thina namhlanje indaba yakho ngagcinile nami-ke ngiyazikhalela ukuthi kanje inkosi inhliziyo yami ngisiza ugcine la mazwi ukuthi nxa kufika lolu suku ufumaniseke igama lami lilotshwe encwadini yokuphila ngempela inkosi yakhuluma kakhulu lapho enkonzweni uhamba kwayo neza kukushiya emhlabeni njengoba isiphindele ekhaya ishiya le ncwadi namhlanje le ncwadi into enkulu kakhulu lesiphethe ngesandla sethu siboqondisisa ukuthi akukho nexeshazana elawudlula yona siyakhokhelwa ngayo ngala mazwi ukuthi inkosi yasinika amazwi sawagcina yini na uma ungagcinanga akusekho ubuqili bokusithukuza ukuthi awagcinanga sokuyakhuluma ukungagcini nokugcina ngaloyo suku olukhulu lokwehlulela kukaMikhayeli okuthiwa nabafileyo bawuvuka nabo bahlulelwe labo abalale bebabi yakhuluma-ke inkosi kakhulu yathi njengoba ngilapha nje ngase ngiwe phansi ngibongisiza ndikhiphe inhliziyo yami nimbele phansi lapha ngiwe khona ngoba sengijahe ekuphakameni ukuba ngiphindele ekuphakameni ekhaya ekuphakameni ngoba sengiqedile umsebenzi wami ebengihambe ngawo ithi-ke manje amathambo ami ahamba aqonde ekuphakameni emzini ongokuzanyaziswa ngoba izwe lisazazanyiswa kodwa umzongo indawo engokuzanyiswa ngesokuphakameni awunakuzanyiswa umzozo okuphakameni wona kodwa zonke izinto zizawunyakaza emhlabeni zizawusuka endaweni yazo kodwa umzozo okuphakameni ngawukuthintwa yona-ke usiyawulala amathambo ami siwagcine niwalondoloza ningavumi noma sokufika impi inibulelele phakathi kulawo mathambo kodwa ngeke inenzele utho ngoba anisekulwa nina ngezikhali seniyokhipha lezi ntombi zenu engisengiyifundisile ukuba zingasobongi izona seziyawuphakamisa izambulela zibakhombe ngazo leyo mpi kucishe konke abesanakho kuwe nobendiza phezulu phakathi komzathu okuphakameni amathambo ami kahamba aqonde emzini wasokuphakameni ayolala khona kodwa niwalondoloze ngoba makoko fika isizwe sawathatha koba
Ubuphelile ubuntu benu, obuphelile ushemba phakathi kwenu. Ngoba namhlanje nilahleni ngabantwana bakashemba. Ngalama senginile kona emaphethe ngesandla. Unkulunkulu Nkosi awungeke ngikhokhele nami okoba ukuthi lamazwi esawanikwa swagcina njengoba sithi lapha enhlizweni nje sizocela amandla uba siwagcine lamazwi singawesifuthi noma linye ukuze lolo suku lokuhlupheka oluzayo emhlabeni sinqobe ngalamazwi esiwanikwe inkosi. Isho njalo ithi sengihamba sengiwashila amazwi kini nalowo makacela umkhokheli amkhokhele okoba angakwenzi okunye ngaphandle kwalamazwi esengiwashiya kini. Sengihamba sengiyekhaya uma sengibuya ngizokushumayela sengiyafika ngehlulele. Sonjalo umyezi uthi inkosi eyawufika kayisekushumayela wona siyafika ithi wawagcina yini amazwi kababa na. Uthi ke kweyokhosha incwadi khona lapha kuwe echazayo ukuthi wena wagcinanga ngoba konke oza kukwenza namhlanje njengoba ungashemba kuyalotshwa
le ncwadi khona lapha esandleni sakho ihlangene nawo le ncwadi owayinikwe uShemba njengoba siyithethe nje. Uthi-ke sengihamba sengifikelele ekuphakameni angisenaso esinye isikhathi kodwa ngijabukile ngoba bengithi nami ngiyoba ngikhona ngakuvula indlu yasephakameni ngoba uNkulunkulu wathi uyakhuluma izwi lokugcina ngalolo suku lapho azovula indlu egombe yasephakameni. Sengihamba namhlanje uma ngiwa lapha ngihlinzeni imbele inhliziyo yami phansi amathambo ami lwasephakameni manje sephakameni niwalonde ningavumi ukuwashiya kodwa noma kusuka izizwe zonke ezithile zike zathatha zoba zikuthathile ubukhosi benu zibuthathile ubuntwana benu bami kodwa anisekulwa ngazikhali nina senakulwa ngayo le mithetho eniphetheyo senakhipha lezi intombi zenu ezingcwele zebakhombe ngezambulela konke kuyawa phansi lokhu phezulu kuyawa phansi akukho kuyobe kube namandla ngoba nina ngalamazwi ongenikene mphethe isikhali esesula isikhali sengihamba bakithi enkosini kwathi omunye wethu wazibona izingilozi ezine ebusukwini uzawusakusasa ngesonto kuzakusasa ahambe ekuseni ngomsombuluko aphikelele eBhiyela lapha ayawukhela khona esedahile uthi lasemkhayideni kangisekuya ebengilindelwe khona ukuthi ngiyofika emkhayideni ngemhlanganweni emkhayideni angisekuya thatha ithikithi cebisa eseliqonde ekuphakameni ucebisa waphendula kancane wathi Nkosi bayajabuka abantu abasemkhayideni wathi cebisa wathi uNkulunkulu kakhulumi kabili la kathathu mina ngicela ngithatha ithikithi eqonde ekuphakameni angisenakho lokho mmanamana wakho kushoyo ngempela sehlukana naye ucebisa ethatha ithikithi eqonde ekuphakameni engasaya emkhayideni sahlukana-ke yathi Nkosi nxa ivuma sobonana ngasingavuma sekubonana siwakhulumile amazwi onke izihlobo zami enkosini yabuveza bonke ubuNkulunkulu bayo nami nginamandla ukuba kuchaza ngoba yathi nasezulwini yimi nalapha emhlabeni yimi sengifunele ekhaya uthetha amaqala asezulwini namhlanje uyakwehlulela ezulwini amakhosi onke angasinanga umthetho wobukhosi baba sezulwini bakithi ngiyahlupheka ngobuwili ngoba ngithatha ngisheshisa nje lenkosi yangangisheshisa khona la yathi yasheshisa ukhuluma njengomuntu esuku sokushisayo awukhulume kahle kancane ngoba abantu besizwe ukuthi uthini lempela ngiyazi ukuthi yathi nxa ifika angathi usemaphoza futhi ibandla likhona lilindele lakhala kakhulu inkosi yehla esiza lapha emkhaya lawo mazwi sesiwathola sesilapha nathi sikhumbuzo mase sisigcilela sehlukana nayo nje lapho nami sengigula sokhona ikhanda elingiphethe kabi kanti impela sengihlatshwe ukufa sengiyagula ngathi ngifike ekhaya ngafika sengisidumbula ngahlala lezo nsukwana kwaqina impela ukufa ngabe ngisazi ngabona sengime endaweni encane kakhulu seminganyawo lunye lathi izwi uyabona lapho kimi khona yalibona lela thuna lesasiba ithuna lelo ngena khona impela nami ngasha ubhalo ngathi hawu le ndawo engimi kuyo akakho umuntu ongasinda amayimendane ngoba sengimenganyawo lunye ayikho indawo yalolu nyawo lesibili bala kwasuka umoyana nje ngase ngikhephuka ngase ngiwa ngase ngibheke ezantsi ngahla ngikhuluka ngibheke ezantsi ngiyangena ngekhanda lapha yaqhamuka inkosi ngalesi sandla sokudla
yangifitha nje ukubona untshwele ifitha ngikele nese sandla singibamba ngathi ngiyabheka ngathi awuyinkosi yasethi ufane nje uyifange ngoba uzekimi ngawe sivuma isono sakho kimi lapho usuke obonjeni wazihlanganisa nentombazana wena awusivumanga ngathi inkosi ngasivuma yathi wasivuma kuba ngathi ngasivuma umnumzana kwaSabisa uzofa ngambiza ngegama umnumzana wathi uyabona-ke usuyasinda-ke umuntu osivumayo isono sakhe uyasinda sengiyakusindisa-ke ngoba usivumele hamba kumtshela ukuthi inhlambuluko yakho kayisephakameni ayisekile ekuphakameni uyakwisica inkosi ekuphakameni wosake yokubonisa njengoba ungibona nje kade nginani obonjeni beyikhuluma ukuthi sengihamba sengiphumile enyameni esidumbu sami sesilele emhlabeni sengihamba sekuwumoya osawuzobona bakithi kwaba khona ubunandi obusemangalisa isindizami inkosi ithi bheke intshonalanga saye safika lapha kwandunu kwenansi igquma elisenkantolo isiqondeke kuSolomon lapho uyokwehlulela yena yamfika kuSolomon esehambile emhlabeni yasethi umshiyeni uyambona uSolomon njengoba ehambile nje uhambe ngoba ngambiza ekuphakameni ngizomtshela ukuthi ngiphume ezulwini ngenzotshena yena ukuthi akatshela abantu bonke abaphetheyo ukuthi sengifikile emhlabeni sengifuna uba bonke abantu ngibabeke uphawu lwami bheka babe khona-ke abayidlezana ababebheka impumalanga bembethe imduku bezimhlophe benendonya lapha ebusweni ey'nkanyeni athi babe nje bonke wahamba-ke emhlabeni ngoba ngambiza ekuphakameni ngesihlabelelo sokuthi yabizwa Solomon mntakadini Zulu kazanga alalele kokuthi njengoba sengimbizile agcine lokho kubuza ukuthi ngimbizeleni wasethatha intombi kodwa leyo ntombi ngeke izale ngane kuyo kodwa inezingane eziningi kodwa ngoba uyithathe ngaphandle kwaJehova engayithatha ngaphandle kwami angeke ayithole ingane nawe-ke emshiyeni hamba uyephakameni utshela abantu bonke ukuthi abahlale belindile bonke abantu bembethe ingubo emhlophe belolu uphawu sengihamba namhla wakhala lapho ubhubhu lasezulwini hlobo zami wazamazama umhlaba namatshe wawusengathi ukuhlabelela zonke izihlahla namatshe nani ngayibona isikhanya sokukhanya ilanga sandisi sokuyilanga sakuxhoshwa ilanga isikhuluma phakathi ngezwi kuleli ilanga phakathi lasuka ilanga laphuma lasala emkhathini sabona ukuthi inkosi isihamba nenkosi lezwakala izwi lathi inkosi uma iphuma siyobonana isisuka inkosi ihambisa ilanga yayibheke impumalanga impumalanga hlobo zami inkosi ushemba kwangwasiyena umuntu kwakuNkulunkulu qobo njengoba ayikhuluma lapha emkhayeni wathi kuyakuthiweni uma abantu sebehlezi noNkulunkulu sebedanaye na wazi washala phansi wathi ngibuza kini bakhona ababekhona khona ngibuza kini ngithi kuyakuthiweni uma abantu sebehlezi noNkulunkulu sebedanaye na wazi obe waphinda wakhuluma sesephakameni ngoJulayi ethi nasemkhayeni ngibuzile ngathi kuthiwani xa abantu behlezi kuhlosha inkosi-ke xa abantu sebehlezi noNkulunkulu angishabele fanami anginasikhala anginasidaba sokuvikela umoya wami lelo gama lisabelayo wathi uma umuntu ngalokho encwadini okuphila liyofika usuku lwamekhaya lesefuna amagama abantu alotshwe encwadini okuphila isebo zami kuleyo mini enkulu esayo osesaba isono siyakufaka kule mini ikhona imini eza kukukhokhela ikhona imini eza kukukhumbuza ukuthi wawulahla ukuphila kwakho ngoba walahla amazwi enkosi eyakuthi kawona Sabeleza
angingazihlangu azozilela najikamala Shwele baba Shwele baba Songene noma munye ogama lakhe lingalotiwe. Lezawuhlolwa amagama. Encwadini yokuphila. Njalo kuthiwa inkosi
inkosi ezilele emzini wasephakameni kakusebuya muntu kuyo kuyaba khona ichibi phakathi komzi wasephakameni athi uma umuntu eza enkosini agele ngaleso sikhathi lapha sokukhokhelwa sokufuneka abangcwele ojayele ukuthi maya phambi kwaNkulunkulu noma aphathaphatha umthana wakhe akakudlula noma enze sono sini engasivumi azongena kuthiwa akakuye enkosini yethi kuyaba khona abaprofethi ababili oyawuphuma phakathi kwabo babili bakubona ukuthi uye enkosini izinjani ukhetheni futhi nesenhlizweni yakho umoya wakho unjani ukhumule izingubo zakho lezo ofika nazo ugeze ekuthibeni ukuthi ugqoka ezakhona manje kubizilezi lapho kawusobakho nkosi emhlabeni nemhlophe nemnyama amacala asawuthethwa iqiniso sokuyathenga nalo iqiniso limlahla icala afe kuthi oneqiniso akusobakho mmeli ngaleso sikhathi phakathi komuzi wasephakameni Nazareth masihlanzeke akungabikho ukuhlakanipha nobuqili esikhathi sifikile somkhokheli wasezulwini esihlabele ngayo sathi umkhokheli wakhona munye ozakhokhela mina nawe sobabili sibone wonke ubuqili bethu njengoba kukhuluma inkosi ithi abanye baye baphathe nento noma azobagcoka into athi senkosini yasho njalo naselinda yangibiza yathi hena baphathe imithi abantu echaza kuNkulunkulu bakho ukuthi wena uNkulunkulu okungayo kubi kuwe nawo madimoni ezikhalele esho ububi bawa kubo esho nokuthi singene ngoba bebabi bengafanele ukuza kuwe ngoba benza lokhu nalokhu Nazareth uthi akukhona usuku lencwadi kaDaniela olesabekayo ungazeli ngolibekho lapha yakhuluma khona athi wena osathi usazazala ithi ngalelo suku kukwinaka lengane wena osafuna indoda ngalelo suku unakwinaka le ndoda wena osafuna imali kodwa ngalelo suku yona le mali yakwishiya ebhange yakwishiya uyichithe ngoba sekufuneka inkinga yizwi kaShemba lobe kunikile encwadi uShemba yokuba uyawungena ngayo kulomuzi lapho sikhumbuzene wakhuluma athi angazi lapho ubaba ngisakhona noma usemhlabeni noma usezulwini noma usemaphukeni omhlaba esangweni senyakatho uthi kodwa engikhuluma kuye ukuthi lapho ubaba engibeka khona ngikhumbula ukhala insimbi emzini wasephakameni lonke nithandaze emene isikhumbuzo ningikhumbule nise nakho konke ukuhlupheka kwenu lokho enikufunayo enhlizweni yami lapho ayombelwa khona noma unezono uzozilahla khona lapho njengoba silapho emkhatheni nje akufanele uba ubusuke nesona sobe sisuke kumele sikhona sishela emkhatheni uhambe ungasesithethe usuphethe uShemba ngoba ngeke uhambe noShemba lapha ngeke uhambe lesizwe kaShemba lapha emkhatheni ma usufike khona ube wahamba nobubi lokho singathi singakwazi ngempela okokuthi ngoba silenhlizweni nje lenhliziyo izosihlanza izosigeza izosenza basinqobe lolu suku okuthwaliyeza liyeza usuku olumangalisayo kuthiwa-ke yathi nxa ifika lapha emkhatheni yahlala lezo nsukwana kuthiwa yahle-ke ifika-ke
ubuhlungu lobo babuphethe kuthiwa yayisithatha noma uyawushadisa kuthiwa yakhona amantombazane athatha washadisa kolunye usuku sungasavuma umzimba yathathwa isuka kumngoma umngoma yasuka yabuza yathi inkosi yasephakameni mngoma uyesaba yini ukuhamba na wathi umngoma kangazi baba yathi mina ngabe sengihambile ngesalamulimpi siyabangwa isidumbu sami aba kwaSulu batha simbele lapha kwaSulu isidumbu sami abasesilungwini bathe asihambe sesilungwini bavumela abasesilungwini ngoba amathambama afuna ukuyolala ephakameni ngisalamulana-ke ngabe sengihambile emngoma uthale lokho yathi kukhulumise lapha emkhathini sakuzwaka ngase sisesikhunguzweni lapha emkhathini hlobo sami enkosini konke nikukhumbule okwakhulunywayo kwakhuluma izinto ezinkulu kakhulu ezazimangalisi unenhlanhla umuntu ezinamathele njengoba bekhulunywa lencwadi uthi Daniel anamathelisa lencwadi kuze ufike leso sikhathi yebo usisiwe inhliziyo enamathiselayo lamazwi akhulunywa inkosi lamazwi esiwaphethe ngesandla uthale njalo wathi noma ingasakhulumi sebenza konke abantu nabathanda ukuyigeza bayikwatha nabathanda ukwenzane inqaba inkosi kwathi-ke ngesikhathi sangolwesine lapha emkhayideni kwasabeka kwaba mnyama kakhulu ngesikhathi kaSolofu inkosi ingasakhulumi impela njengoba kubonakala ukuthi impela akusekho kuthini kuthiwa-ke lapho noma kubani waseyikhalela nje eseyikhalela njengasazi ukuthi konje umali ishona ilanga lalento engaka eyangiqoqa ngizena ngiyoba yini hlobo zami enkosini kwakukhala ngisho isihlahla lezulu laduma kakhulu ngokumangalisayo imbane yayikhona yayimangalisa bakhuluma ngezishele ezayihuba lapha phezulu ezinye zithi siyenkosini esephakameni singabeza inkosi esephakameni ngalelo suku kwesabeka hlobo zami enkosini yafika-ke inkosi ithi-ke yona wathi mangilelele ephakameni sengifikelena bafika ye lapha ngifundisa khona ithi ngaleli kufundwa ngencwadi ngama khona lapha ngibangasenza lutho ngathi sengisuka ngase ngiqonde ngifike ngithathe impahla zami sengihamba sengiqonde ephakameni ithi ngafike ngedlula ngahamba ngawulala nathi-ke nesibusisele ithi lali siduma nje izulu imbane yayiphambana phezu kwami nami ngingazi ukuthi kuyini lokho engikuzwayo ukuthi ubaba uyagula na ithi-ke savuke senisahamba ithi kwathi masilapha ekuseni umlungu-ke wasethi hawu nampa yabo umesisi nampa labo kwaShemba hawu nkosi yami kabasho ukuthi uShemba uhambile wathi indoda hawu uhambile wathi ithi-ke ukhuluma ngesilungu ithi-ke ngiyeswa mina ngoba bekhuluma ngesilungu bakithi-ke yathi mayifika inkosi lapha kwakumnyama kwakungekho cabangane nani kwakungekho cebo elalo kungenziwa ngumuntu nala ingane eselenziwe ngumuntu yafika-ke inkosi kufiwe impela lapha phakathi komduli wasemkhayideni kwakhulunywa-ke kakhulu ngaleyo ndaba nathi sesitshelwa ukuthi inkosi yafika kanjalo nanxa sekulandeke umlungu ezomsiza njengoba eshilo umlungu wafike wesaba wathi hayi ngeze ngawubeka umeso wami kulo mduli hlobo zami enkosini leyo nhliziyo injani ikhona yake yafika yini emhlabeni wenhliziyo nakho ayikhona amakhosi kodwa ayikho yake yakhuluma lokho okokuthi inhliziyo yami ayilinda abantu uShemba kuphela umnikazi wethu ubaba wethu nomama wethu nomsindisi wethu okoba sibamba amasi wakhe hlobo zami enkosini ungabikho amahlulayo noma lunye nje usuku ungabikho olumshiyayo ungabikho nomthunyukayo isho njalo kimi ithi umuntu uma eza kimi esanesono uyafa usuke sehlalela ubanafe ngoba usenesono phambi kwenkosi ongaphindi ngomuso usenesono
phambi kwami ungasivumi kodwa kusindile ngoba wasivuma kuzofa lowo ngempela sahamba nozofa sezisa inhlambuluko yami ngoba leyo ntombazana ayithatha yangigana kodwa-ke sasiphana kabi njengoba ngase ngithi nami ngenza nje ukuhlubuka akwazi kwagumeka-ke uNkulunkulu engikhethile bantu benkosi yasePhakameni sisenhlizweni lapha ithi noma ulethane bokhala insimbi nibekise isikhathi esiphuma umphefumulo wami niguqa nithandaze ubeke lelo sizi lakho njengoba kwathi kolunye usuku khona lapha emkhalideni yathi abantu bonke kabakhulume bakhuluma abantu bonke lapha izinto abayithole lapha enhlizweni kwabonakala ukuthi balala enhliziyo embelwa lapha phansi awu lolu thando yile lethando sethese uthi lo thando lidlulile lunamandla njengokufa lumnandi kodwa enhlizweni wakhulunywa imisebenzi emikhulu laba bengenabantwana laba benjane kufakazwa lapha yathi phela inkosi yasithi impela phakathi kwenu mina mangithi ngiyabheka ngibona ushemba noma ngibheka umakhosikazi ngibona ushemba noma ngibheka izintombini ngibona ushemba noma ngibheka insizweni ngibona ushemba nina seningishemba ngiyathanda uba nginike isibusiso namhla ukuthi sonda abe munye phakathi kwenu ongube mhlophe wobumsondile ushemba sonda abe munye ongube mhlophe wobumsondile ushemba manaza lethe thandanane ngoba mane hlukana uzawunalo uJehova hlanganani bemunye njengebumba likaSamela esabela leso sabelelo ehlobo zami lapha khona lapha emkhayisini ithi sokubuhlungu ngoba senandile lenhliziyo inezenanda noma kushunyela lapha emkhatheni asabonana nolalele sokubuhlungu inhliziyo esingezwe kodwa ngamboni umuntu oshumayelayo ngobuningi benu benhliziyo enabizelwa yona lesakoli bantu benkosi singofakazi bezinto eziningi kakhulu ehlobo zami enkosini namhla ikhona inkosi namhlanje phakathi komzasoPhakameni le nkosi sizokwahlulela njengoba nibona nje esho incwadi kaDanyeli bayashakaza abangcwele bese belingwa kodwa ababi bayakwenza kabi abalungileyo bakwenza kalula ngoba sebeqoqwaka ngabanye sebebuyisa laba bamagama lotshiwe encwadini yokuphila kwakhulunywa kakhulu bakithi enkosini sabona okukhulu omangalisayo njengoba ikhona nje inkosi lapha enhlizweni namhlanje yona le ngumahluleli ezawubuza ukuthi ubaba wathini ile ncwadi ayiphetheyo lethi lapha ifundi ithi wayigcina le ncwadi na uma uthi cha uyazehlulela wena uzehlulele wena ngokwakho akukho ozabe yakwehlulela bakithi masingayihluphi inkosi kube khona esikwenzayo okuzokhathaza inkosi ngoba yilanga lethu impilo yomhlaba noma okuphiswe njalo umyezi uthi uyothi nxa-ke le nkosi iyawumemeza izwi lithi nina-ke nani silandela uJesu namphika kwakungishembe emhlabeni uthi silile siyaba lapho mhlasa kumemeza ingilozi lapho esibhakabhakeni kuyaba lowo mfundisi athi hawu nkosi yami yimi engamphika ushemba nganqabela nabantu bakhe umhlabathi ngifishe umhlabathi uthi cha nami kangimhloniphanga ushemba engwenya ngishe ithi ingwenya hayi nami angizange ngimhloniphe ushemba yonke into ukufa kuyobaleka nakho kungabe sokuthi okungcono sakhe yabe ngiyafa mafika lolu suku nje lapho ungasekhona ukuthanda umntanakho ungasekhona ukuthanda umyeni wakho ungasekhona ukuthanda imali ungasekhona ukuthanda ingane yakho usuzithanda wena nje usuzokudingeka ushemba ukuphela ukuba ube ngokwashemba wena nje kuphela ungabe usabalelwa lutho angazi noma niyazi lithi kunjani niyazi lithi kuzalolo suku na sho njalo encwadi kaDanyeli ithi uMikhayeli uyakuma isikhulu esimele abantwana babantu kothi nabafileyo bavuswe nabo bavuke bame iviyo labo bahlanganiswe nabangcwele abanye laba balale bengcwele bahlanganiswe bese bethathwa bonke laba babi songo omkhulu umgodi sebesifakwa manje bese kwendala izwe elisha awuhlabele uthi ngiyathanda ngolizwi izwe lisayo
leli thelisayo othatha ukhuluma ngase silibona ngoba sebeqedwe bonke abanokumanamana ngoba sebeqedwe bonke abanokumanamana lobo ungalotshanga inkosi yasekuphakameni lo musi wona lo musi wasekuphakameni usakwendlalwa kulelo sawusongena soni khona noma sinye hlabelela ngoba kangathi isingakanani ngakhuluma ngithini okwakhona nanoma kangiyona inhliziyo yakhe ngoba ingamtsheli uJehova othi lelo selithandeni elisaya salani niboshiwe nizibopho niyawukhululwa mase nibone lezi nawe nama kangakanani na leli vesi linamathelana nokuthi Yesu inkosi lezinhloko zembala zikhanje ngayo sethi amehlo kaphathelwana nempela kwaba njalo khathi mase sibona kwagcwaliseka ikusho ke nawe leli vesi yokusho njalo kuthiwa siyakwenama kangakanani nxa sesilibona na leli zwe lidala kuthiwa kungena muntu noma munye ogama lakhe lingalothiwe nosono bantu benkosi enhle yasekuphakameni isono sibi sinu lo musa wasekuphakameni uphethe uNkulunkulu akukho lutho olungawenza utho yonke niyibona khona yiyo endalo efuna umntwana waJuda namhla ithemayithi yafika futhi umntwana esekhulile naye sezibhebele ngamehlo akhe akwafana waJuda naye abathi thetheza yeqa nomntwana okumfihla wasale bafa abantwana abaningi ngoba inkemba yayifuna umntwana namhla-ke ibifuna umntwana le nkemba leleleleni selikhulumayo namhlanje ukuthi anina kulwa ngezikhali yebo kwakwenziwa uNkulunkulu lokho kodwa impi kuqali ngamadela isho njalo ngoba uShembe wazifeza yena kini nami wazifeza kini mshengisithayo ekhuluma nami ethi ngabe uyafa namhlanje ngenxa yesono isono simenza umntafe abukho ubuqile ezulwini bakithi masihlobe izikhali zokunqoba usathane angasikhohlise okokuthi ungathi kukhona isikhali into ongayenzayo engathandwa uNkulunkulu bese ubuye uba ngokaNkulunkulu cha uma sikwenzisile vuma lesi sono uhlanze ube ngokaNkulunkulu sekusami inkosini wakhulunywa izinto eziningi esizaba yizo ezweni elizayo wakhulunywa ngombuso lona okhona namhlanje ethi bengisezulwini ngiyokhulumela abantu ngezwe labo ithi namhlanje buyisile kukhona isililo esikhulu yafuthi kuthi Flyden ngathi njalo latikana esakhuka umzala esikhale lishone ikhali isililo samabhunu aseNcome ikala ukuze abantu baphume ebugilini bangene ebugilini ngoba bakhitha lelo gazi amabhunu elokhu athandaza njalo kwathi-ke seningobile abantu abami ishathu uma ifika inkosi ishathu ukuthi isuthani lamasaka ngoba seninqobile izwe lenu seliyabuya njengoba namhlanje khona uhulumeni wabantu hlobo zami enkosini yakukhuluma konke lokho nobukhosi bonke obukhona emhlabeni yakukhuluma yathi ngaleso sikhathi saloli selizayo sebakho nkosi ukuphela inkosi eyanamathela kuShemba iyona-ke yaba nendawo lapho ethi inkosi engamnakanga uShemba buyakuphela ubukhosi bawo lapho ayisokubakho kuleli zwe elizayo
Uthase kwenama kangakanani nxa sesilibona. Uthase sithi inhliziyo yami ngisize. Unamathele kuJehova. Bantu benkosi enhle yasesiphakamileyo. Kusekhulu ukuhlupheka kumuntu ongamlalelanga uShemba. Ngoba wathi kusathi inkokhelo enkulu kakhulu ezawukhokhela abantu abangenayo uShemba ngaphakathi. Kusekhona izinto eziningi ezabakhipha abantu esebo zami enkosini. Njengoba nibona wona le mbanga sekuphakameni nje. Angakho ukuthi ungaziwa. Uyaziwa ukuthi ungaba njani, kunjani. Sikhathi sini leso kunjani. Esebo zami enkosini. Njengoba isho incwadi kaDanyeli abanye bawuhlolisisa basisisisa iqiniso. Namhlanje namana zathi nifanele banihlolisise nasi iqiniso lithelele ukuthi uNkulunkulu wayiqondene ukuthandana futhi kuzaba njani. Umuntu ogcinayo nongagciniyo kuzaba njani. Naye umuntu azihlole yena ngokwakhe. Uzilahle wena ngokwakho uzibuyise ngokwakho akakho oza kubuyisa uzayibuyisa wena. Ngoba uzawuthi inhliziyo yami ngisize uhlukane nalokhu. uShemba ngakuthanda ukuze ube ngumntwana kaShemba. Kodwa uma ukuphethe ngeke ube ngumntwana kaShemba cha. Wakhuluma-ke ngabafika bekhala beboshiwe. Esigodini sosizi bethi beshabelela. Bethi asaselizwile. Wazichaza izono zabo. Ezababopha lapho wabuchaza konke. Abehluleka ngakho. Wachaza wathi-ke mina-ke ngoba senizilele isihlabelelo. Qaphelani-ke kungabe kusabuye kuniphinde futhi nani nithi sasizile sehluleka. Oh. Senginesana inkosi kusisizi la. Bonke. Holy
Bye.